Mwebale munaba kutondera Kitala TV amabara Julius Mwendo musajja muliso mwehaba moli tuli hantekaniza ekiyererezi every single Friday tubaho hano tukuhereza tukurabyamu sabiti mulinge bayire ebituboyine halota bayire okwo akoko turubatira hayingi muno arebi turora iwe byobota rozere so hati ntujja hano kubikurabyamu mpora mu kibozibozi kyaitu mbano mukwonga mukwongo waisuma batumbya Batumbya Benjamin. Sabite bayire toko. Sabite bayire nungi. Mwanyu Bujumbura. Mwaitu Bujumbura baitu. Ebisuma bingi. Abasoma bayingi bayire. Abasoma bayingi. Soma bayingi. Nyoki mu period yemyezi yomwezi nkagumya akatunga abantu nkabana actually batana bakungamba baba ibiri. Abasoma bayingi na Jaboy wenyino muzini. Jozi bakamutera ba mu iPhone ibiri. Bakamusanga mukawo bakamutera nka nataha hali apikipiki yae hali apikipiki nataha anti Jaboy yagiri anti pikipiki na kyata ate mukisagati bamutera wone fese no bagihona no ile yona batwara esimu ibiri na zabaire mu wallet bazitwarana Kionka kikusana ngira inangera bihandolinge mugoba azifunire obata kazifune baitu agenze kubyo kutrackinga yo kutrackinga Kionka deni na nyowe ijonye nyini abasuma bagene benda bandi batire nyuma ndize boda wange nyaro atakujanda asimu ati ntama attention mbangitera asimu ntama abajo bakundi batire nyuma baine ekisone nyondo Niekangire muno nyagamba baitu wajenya abantu nukuba baita bati baitu bad dog out babaire basuma babaire basuma babaire babaine bakutura mukazi umoye nda muno bakabandi Julius kigambo kakikote niwe baine bakutura no bakabandi nkendo abakazi baitisa abakabandi nkendo era tomanya hati bad dog kankugambire omubuzibu bw'abakazi tibabaza mazima omukazi asakubaine n'omusajja nakugamba tukawukana ile myaka 10 kyonka ali nuna arara nawe nyenda bakabandi nyokwenda bakabandi akiti nyenda abakazi abafakata bagamba bibirola akiro mufakati mukabandi ari okufa kwingi ati kankugambire kino akugamba anyo omusajja tukalusajja tukalemanga naira myaka hati 10 kyonka muhinda no harara nawe kandi okura Julius abantu bakyakize kunaga mushita abasaije bata bakaza ati bakazi namugamba omusajja nyo tukawuka nane njaka gindekera ati nakugamba imbujja muka busayi muntu jomuka baitu musajja kimunsiru kandi okura Julius obakukuwata wada kasajja kalika gufukati kakakusango mwago karaiha kasana kufokera kukumbisi orabaza era nuko kuranya abasajja buli kiromba gamba mutagenda gamaka munjuza abakazi badupa no bwakuba napangisi asagamba enje nungiye pangisisa nyenka tainone 10 ky'omusajja okengere kyonka kandi nakyo nosanga abasajja ne bagimusasulira niko kikali okengere abakazi abapangisa enjo ni besasura renti bokubara batito naiwe batito omu babira 10 ali munko omu babiri abakusinga enjuzi basasulirwa abasajja niko kikali hatiwe cyali bad dogo ngo ninyo bad dogo MC bad dogo ngenzere Omusajja mukazi omusiki wange apangisa enju no nkugenda ngambe achumbire enkoko ntamanya aro Julius agisa sule kande kireke bakuchumbira ebintu by'amaani naba neiba atuma kibakora abasajja nkabo asasura abaneiba boli kamurora mulesere kandi osanga ebire bikira obundi haro abakazi aba neighbors abaire nibegombo bundo musajja hati nabo nayenda mpaka mutabuki natere simu obano kyateka ahero enkaitu ijja kuno ijja kayangu kisajja kizire agireta itaino n'obutara neguruka tebesereza mu Julius nibagamba ngo ekyana kya ukirikire kiyake kyoine ngo aliyo mujaya akiri kubi no bwakuba akiri kubi kikubanza nyote nsasulira mukazi inju ntakwikara nawo badogo tali bikora ukorota
Biwera handi obankaho muloji bankaha bai Julius kale for example kusanga omukazi wawe omukomu wawe omusajja abaira izire kwegadanga nawe notero omusajja omusajja nkumutera bati no mukazi tinsamuganyira okutera omusajja nomusajja nkumutera kyonka no mukazi nyo wamazima tinsakuganyira omukazi anyendezeho I cannot Julius omukazi nsamuganyira ebindi byona baito omukazi akozera obwenzi bad dog nyoti nsamuganyira anti ngamba omusajja okutera wake omusajja nkumutera abo okuba omusajja abaira tamanyire no mwawe kikumaiso omukazi wawe byona ni wakozere no hatika nkugaye kino bad dog nyonsombe no mukazi abantu batamanyire omukazi wange haro okuba Julius otamu busaho muntu hana nyo wa town hano akubata manyire mu ka Julius ero kugenda yo kimanyiro no mu ka Julius ni wakwekara no murangirira tikuli na kurangirira hati Julius mukama ina mulinga tu blessing etu ina mulingo tuli mu public hati Julius okimanyire ungu omukazi ni wakubakozere kikorwe kibi muno kukwata kaleto omusajja munju yawe akimanyire ngu Julius ni omukama wa makaga ati nani kyonga mbeti nkumuganyira omusajja samuteka mu nkempibiri 3 obihiru eno gambo tali kigarukira ni musamusuru bamu kisakuyika nsana mutindisiza ni muyamu na akasente akasente no mugasa sura zataga nali nsasura za loji sasura amasuka gange mugaira ni musasuza mu akasente baito omukazi tinsamuganyira badi dogo kankugamba ati omukazi akozera obwenzi mazima mu kitabo kwano kyasa kutunga apata iti Budroko nojja kuba nawe mukikorwa notekereza nojuko obukodyo bwakukolera ebintu ebimukora no musajja byennyini byamukozere napata ite kuwaho Mr Julius okora ekinde kyakize kutabanza munsi muno kutera mu obwisane omukazi wawo omuyaye kyaba ina mukora neno gamba byone byataga na kuhana biki byona na nibyaba ina mugamba ne bikira ha ibadogo mukazi akozero obwenzo kumuganya ogo kudabagira kimu nyakisangira nyamazima nyare ebintu byentasa kuganyira kandi nyoka ngaye Julius omusajja nsamuteka mu ruhiru mobezi baito mukazi nkumudabaga nabo mwabagenda kuyi nyo mukazi tinsana mutera baitu kikuba nikimanyisa nte byange nayo bikangire kireki nkutera togenda ntakuteire nyoti mutera nkutera ebi baite byange nayiwe bikuba bikangire kireki abo kuba Julius tosako imboka leto musajja munju yange hakiri omugende muloji mugende muloji habo kuba obwenzi bukolebwa abantu beto tosaku kwata makago musajja okakwata okagajoga jogoto kaleto musajja munju kikusana isana nnyo Julius kamanyiro tinkusa kwata enju ya mukazi wange okatwara mu mukazi ondi nkatwara mu mukazi ondi nakyo tikikiro baiti wo mukazi ondi baiti abasajja nabo misosango musajja ngabo kuba ine enju mukazi obaka mugamba agenzero mwabu Sera na leto mukazi engoye nazauro madara na izo mukazi naziya na kwata zona nazipakira mu mabaga bago munapakira mbivera ndataya mu mukazi nakyo tikiri right tikiri kirungi by the way badoka nkayikino omuntu mukuba ni mwendangana ekinte kina kubanza it is kuhangana ekitinisa respect for each other okengere bokubo kimanyire nta enenju niyo eyenkubaranka amakagange mukazi wange no hali omukazi wano bakubagenzere nkaho bamwabo bankaha mwekitinisa leka kuleta mu mukazi ondi yego hakiri borano huroli kubi obwenzi bukolereyo amaloji galiyo ebisaye biriyo abasaijo sanga taine za loji natwara mu kisahe mu motoka hapikipiki aba boda sanga babyamiza pikipiki abekisaro bakanabo basanga mu bisaro ko balikali jero ko mandira taro mu kisaje musajja jero bakwasire we motoka mujweri mandero ko kisayi kya satitokira no ndiru sakao emotoka tukurabaho emotoka abayayi bakure motoka empire ati ijuka abasirikale biro bino bakabahereze pikipiki eze bagendaga ni barawunaiki hate kibakozere epikipiki ibiri bazipakinga mu muhanda gwe kisaha ikisayi kya mandiro kimanyire umuhanda guba ni gutaha yawo hano mayanja kutaha muhano hati ni bapakinga epikipiki ngamba bamukengereiro musajja inaye motoka jya kwenda kuiruka ne motoka hata musajja rani kiye yendeze akamushikiamu akaba muroha re motoka kwechuke hati bano bajja bakunkona akenga nti basirikale
atagifusinanka emotoka kuginanka kusimbura kujja kuno muhanda bategere mepikipiki azitere pikipiki emotoka ezima musajja bamuha motoka bamukwata musikia pitike mihine emisinde musikiba musajja bakamusibali munkomo hati nyo Julius kankaguze na nye kaguzo kini ogwo musango ogwo omuntu kugenda mu kishahe mu motoka yaya kegadanga gokuba musango bagweta public nuisance tokumanyira musango kwefora ageta kwerabya nke kitagasa nke kikule kule mu bantu bayo ngambe iwari musango etahayo bagweta public nuisance musango gwetagira ati iyo no kurora iyo kimanyi nobo kujura mu engoye zino okarubata street bakukingura omusango public nuisance ogo ngumanyire baya atikano gwe motoka yage tuli tukwegonza hati ogo musango kano mbajungu tibiri yebi bakukwata nambajungu bakukwata ati public ati gamba ne kintu ekindi no muntu tugezo okabaga noenda kwita bakakwata nojja kwita ogo guba musango amani okulenga okwita niba kusiba misa bakusiba bakusiba bamyezi musanje aro musango gunyu okwenda kuteka mu abantu emize yo kwita nabo ati government inakulinda government erinda abantu kandi buomezi bwao kandi ati bwomezi bwawo government ne bakujuna ati iwe kimanyire togamba ati bwomezi bwawo busagira bwomezi bwa government obwomezi bwa government niko kura government efaye batanke munono okutuweleza ekyo kulyo omuka amusukali neija munyo hati tokurora mu lockdown mwali mutakora baba kabahereze byokuli bo bakabiho abantu batabahereza obuhunga nabi tabirole ebintu byabo ora tabiruze baita abandi bakabifuna abandi barabafune okabifuna nyati nyokyo kubanza nkabantu ali mu category ejaba yabantu abali vulnerable nyonka abantu ali vulnerable kandi nyo mu lockdown nkakora sente nyingi muno na nyowe nkakora sente in fact corona lockdown ekabamu sente kabamu sente abantu abaire be positioningire kurungi tukakora sente so ati government iyo inkumbaini kugato kuranto gabo bomezi bwawo tibuli bwawe wa government niko kurede kusa kwenaga mwira roka jura ma street bakakukwata bakakusiba nawo nokengero bomezi tibuli mbwa mubiri gwange ni nyonku swara haro musajja kiro kimwe akatemba iguru akalina ngwakwenda kwechuma hansi ati bagenda bamoya woya bamusubiza manyabike bamugamba bojoleka manyabike bakabani bakyamugwera paiva nempingo za munkomo kyogamba bayine bamwesengereza munkomo niko kiba iwe bino byaganje ntinja kuruga mukalina nyeite nye nago nyeite manyabi bakuyoya oya ni bakuyihayo ni bakolekya baitu ni bajja kusiba bari nyoka ni nyangirayo nimbagamba kiri mugende nibo ndarugayo ati yo kikusana iyo iro gamanti hano mu Uganda ibintu ebindi tibiro bari okimaye munsi za heru okwo abayo biba serious ati arono kwikarakasi okugamanti ati kanye karakasi entakuli iyo kimaye government era entitled kujja kukwesengereza oli tinja kulijja mpaka Museveni no gutaina kurahira hano mu Uganda enjale kuita biri mu Afrika hano mu Uganda enjale kuita hano mu Uganda walaye enjale mbesano Uganda gati ya kulia gamba besije bamusibire bamutere mu nkomo ya marubui besije by the time kumara mwaka gumu nekintu ali mu nkomo hati atagagamba nti tinja kuli ngwa akwesalingi Museveni babimugaya hagamba ni wakumanya kafa bwenjara omusajja we nabesije yaje yanaka yahuamo tuniwagira amaso gakoto niko gonkaga abayire gasigari na rura wena atakyeke nuku bamuletaga mu nkomo wona atakyeke nuku alati yagamba wewe ngambo bomezi yagamba wewe kandiye iwe nkayegarura hakuliya bana hate akyarwaire talifa aron kavire kenyalizira ali murwaire so hati hanu mu Africa ebintu ebindi mise byo kwesikara kasanke butalya miso sa kumalira ofire hati
kandi ekino ekintu kyokuba omuntu arwaire aine emisanga poliisi kyonka n'omurwari mu mbeera mbi araine okufwa still ni mumusiba balina kusiba nyonka ningamba ate okola Julius mu gavumenti zile zaheru omuntu ogwo basooka ne bamusibira mu house arrest. House arrest ndi no ekyengulenga bakusiba kyonka oina personal doctor waawe akujanjaba we family ni bakujanjaba no kilo bamara then ni bakutwara ati anuge ngoma yake kibakora hati okuranka ruzira baina ye irwaro lyabanyankomo ngamba na Kitalia hano ho imanoli tataha naho liroho ditahaho byabanyankomo nali diho babajanjabira edwali yenyine lya bomere ni lya abanyankomo no babatwara bakwata ni babasindikano omusirikale naijana ba escortinga nabaleta irwaro ati badogo obakusiba in fact okusiba omuntu kimanyisa kukuyaho obugabe bwawe era niko kurorera hati okurora aroha abaloyazi abamu abatandikire kubaga ekiragiro ekyo kuhinduramu ekiragire kikulema abanyankomo bakwenda at least abanyankomo babe ni basobora at least kutunga gobwire kukoraki kukwitira na haba abagonze bababo ni bekora emikoro iyo kimwe badogo oba kusiba obotakyakora sex kyonka munsi za heroko bakufunira yakayire musikazi wawo no ijana kurwa ni mwekora ekintu kimwekoleire bakufunao basahemu kyonka hano mu Uganda kiyahawo hati bakwenda kihinduramu badoge kintu ekyo bakihinduremu muno iyo kema musajja oba musiba amakaga gahoyire kandi ebire bikira abasajja abo miso bagenda mu nkomoko Julius osanga no busajja bwa butakyayimuka oba kyabwaki baina mbaze babatero oba stress na stress na yeje eraho baitu iwe ekyo kuba batakwakiriza kubagana n'abakazi niko kurulira abayemize iyo maye kukingura butu kusinga mu nkomo baitu biro bino bakabitekamu nanka ya mani kandi abanyankomo egemize ebaireye riyo nyingi oyo bayikaini bagirwanisa ati biro bino ba arapyabo ababo mu nkomo kukura burangu wadokwasirani yoyo musajja mugenzo wawe bakutekangwa akatandaro kamanyi ni bakukarakata akatandaro kabakati bakwata kuno mukono muna akwata kuno kuguru na kuno ati no baha iguru woti aba ni bakwata kiboko side na side kuno na yeme yako no ndi kuno ani batanga kutera busa kwata yo ni bakutera kiboko mpaka last ati maybe bataho barasigaza akasabuni konka barati na akasabuni urakakolera akasabuni nakoka muri bayingi atogya akubona abiri nonaba tiba nabayo mu ngira bakolera mutoyo noli mutoyo oliyo wenga akasabuni hati ndikakarananka baitu kandi umuntu bwaburuga ibufuire in fact nanyini kyomba inja kugamba musibe mutito akusagenda mu nkoma karugayo na sigara kyali sexually active nuko batito muno baba batito batito nina na munywani wa itogo ogo bulo bamusiba omogo mukenge obamusiba akarugayo akantu nagamba mazima maziro okwezi kumwa kasoka kumara okwezi kumukata kuimuka mali nikagarukirira buhyaka kandi watamale na bwire buyingi baitu nkukaka semyezi manyeka bamukago bamusanya akarugayo akantu kata kuimukira hati kandi hatokurura badogo omusajjo bakamusiba amakagi gatiti tigasa kusigara gemereire okimanyire atogomewe miezi mukaga bari araba basiba myaka 10 myaka 20 arona basiba maisa life baitu badogo bakusibire maisa ruhanga wange banyo akiti tingenda nkatoze ngeri yenda yeyaho turayehahota urayehahota sakwiko konkamira akacupa urakamira urakayanga niko kurode busayo tibawikiriza tibusayo aniko kurura tibekizangu na kuina moti iwe inakuboti ati niko kurura iyo kimaba kiba ubano kyatahamu halini bagayihamo musipi ati dukaba batwara misiri yoko batu toina ngero ko yawo toina ati aro nembere nzibu kuma tosaga mantora amanyira nte nkomo nzibu kumanyira ngora maraga gimanyira nkomo tamanyira tosaguma yagagi chonga bali mwaboja bakagunaga omutima gukafaira hati tuina abana bakulire mu nkomo no barura gwo bomezi bwaina akulira mu nkomo
atafunira chance yo kuikara aheru kuno bayingi baitogo nago muzimu badogo nago muzimu teguli obairogo badogo abantu baroga yo kima aroho omuntu yali nanyumiza nangamba nti aroho omubazi gokuroga ogubagambuba bagieta bakuchuchura omuntu bamweta kumuchuchura achuchuka agenda kuhahara muntu nomuhahaza omuntu omwabo atakwenda ekyo tojukana kyojo kyaitu kine kitosanga bugomoko batupangizaso kino bakyeta kiwoeke kyojeke kinywa muno haragye ekyaimbaga baga za tuiziroko kiwoeke okimanya Brian leka brani bakyeta kiwa kyojo kya brown kiraira nikituimbire baga ntukituma tulo muloji tutakwenda kutuka heru nikituletere bintu okimanyiro ile bara kyakiri atetoko nabo bakamuhabaza akaba mazire emyaka nka 20 atakagarukaga muwabo kandi anyanja abugoma mangeri kikumanyisa ni baba bahahaza niba kwazo omwanyu norolera kimu harona munywani wango maina mweno wabo akagenda aheru oko obu yagenzera aheru ngire bintu tibyaba fine hati yagaruka mu Uganda batamaino kumanya ngo akagaruka then omuntu omuni ya musangire ali mukutunda amata nanka gad nibona muganda nkayo kandi kunokora kitumanyota aheru ngo ankarugayo biki yafuna noko mukazi yakora yeyangana omuojo omuwabo abantu bafuire ba anko ba sister tagaruka antati badogo niko kurolera kimu abantu hatinka abankanywa baba ni baruga aheru akiyeyo bakadama nye na basekadama mwegendereze gabantu bemugamba babatangire iyo kima abantu abakusinga bemugamba batangira abandi asakujja numubazi ntamanya iziro numubazi uchuchuke abandi baba bayibire ebintu byanyu byogaga byanyu bemutaga nimbasikira sente zanyu batakwenda ugaruke noija nogenda nochuchukira yoko no hahangukira yoko nibeka kuzo mwana ogwo kikyaba kyatakwenda muwabo mwegendeza abantu bano bagamba manya ni nyakwenda mbanze kuhaginge no kyaruga kisa hakiri surprising in fact by the way what is the point borano garuka aheru mana obisikimana ogino kamba ha magezi ija by surprise nokuma batakimanyi baroni no bagwaho iyo banu borana akwesiba nkwenda nje nkutangire nkwenda nje ndya akuyaki akisaye abanda abakusinga abamu mwinaga kubegendesereza abantu babibadido osanga abantu abo mubayine mubesigane mubasende zanyu esente ne baziri abuli obundi nebintu tibabikozere hati obwakuhuro garuka omutima gwayigona nagamba nkoleki hati ntakunyumizeho muisiki yomu yaherezage sente nyina hati cyaro muisiki contract yayi bagitaminate ngo bire butakayikire myaka 2 yaija atagambira habo muka in fact bakamudeportinga yaje hikana airport aho ataina na transport ku mutahi muka agenda aterero mama we bwaika yiye namba aterera mama we hati bamutero mama we mulinga muligambira ngwe oyisire koraki kiki kikugaruire mama wawe mama kukaguze onkeke kikoto kandi yakubaire nasemerwa nti ogarukire kikoto mama wawe kaguze ngo oyisire koraki kikoto muntu kiki kikugaruire habokuba okora Julius ngo abantu abamu emitima yabo kandi Rwanga katusereka ekinde kibakwete emitima Rwanga katusereka emitima abakuba Julius singa wamanyaga omuntu omulabe waawo kyandi kuyambira ogo baito ikarano omuntu Julius obundi nyo ntukaramu tamayenku planningira na kuita nkukwendera omukazi nkwenda kuibe itaka lyawe abanywani niba basinga kutukola ebintu ebibi abanywani so atinya abaisiki omuntu ali close muno omuntu ebire bikira Julius omuntu aba nayu harusegere hano ebire bikira ne baba kira ebire bikira bo kira kuba ofunine mu ekizibo baki osangira omunywani mubi Julius atati ijuka badi dogo omuntu olala ahera atamanyire muno tamanyire bike biyindi atamanyire halindira tamanyire programs zange badogo manyire Julius bwe muterera manyire halaga kusakubala nkumusanga nikiko takisa na kutera okengere saa nkazi mpaka njagenda hana ajja kubaliyo hata omuntu obo mumanyire hata okurura nanko ono ayatora
Ali Khamenei ono yabaire wananka wa Iran omuntu omusirikale ono yamulire moro niwe yamulire moro aba America niwe baguzire niwe baguzire by the wakaika nokunanka yayetera n'isasi mister akayetera isasi yayetera mukifa mukamo wange ni nyamutunzire bikibi no byakuba president wa Venezuela tokurana nka America karumba makaga wa president wa Venezuela bayitera bakagura abana abasirikale be bano benyina abali hayina abakumanya bice bya Gaza byakora nibo baguzire ero jokirone nebire bikira byona abantu government ezihindukira osanga umuntu wabaire close muno nawe niba muri amuru nibo benyina babo jukanono akaba president cyo mukaza yamulire muru kwe akabuha ara uno mukazo yalire muru kono niwe yamuhereza yewenyine atabe Saddam n'abakazi nabo bakozesa muno Saddam wenyini mukazo wayiwe yamulire muru abakazi nabo bakozesa muno hati baddo kangaye kino abasajja baba na missioni hata musajja nyo bino tenja bibaza bijja kundetera baitu omusajja bako baina mission badi dogo basa nokutega akaisiki hati lero kyali to bamanyire omusiki ajja kuroba muna kutega omusiki tini wanyumize story ingwa abasajja biro bino agenda na kutega omusiki nibenda bakuyihe musente bakima bali mugayi nabazaira abamu ne badiringana omwana wawe ne bamanyangwe haro mugayi gana kukwanaga muhara waitu hati ne badiringa olinyo mubani mukyayika murumu paipa oli nasindika ka message tuli murumu namba ziti ngukangene nabeho kanye yonjo hati chali wo kuno garamira kishabo ebisaje bikuru ebyo bimanyire okika mu kitabo nikikirozera kana kato nikigaramira mu kitabo kumba omwana kole asindike message muje murumu namba etere kigambo kitosanga bazandikiro man you Arsenal obundi muje mu Senegal hati baito babo buloji webyaro buloji ate ebire bikira Julius Ojoki genderere omuntu wena kwibirira osanga obuloji obakozesa bwaruba juruba joko obwala isilaisi n'abasajja mugamba ija mu Senegal ituli mu maniyu ate ogenda kura omusajja tane nekiyakogeza otakekoleire kandi ogana sano kujura mukasigara mu pule akagenda akaga kansukenge nensense mukyogero umutoyo ezibo munako ombulojo takwikiza no kwikiza kuba kyo kwekolera waba manyire mission agimanyire kyonka baina kujuza mwengoye obe mupule oba niko bagambo baine no mukikoro okikozere bayingi nyonyina nabantu abamwana bamanya bali bakikozera omuntu nyahura balire sente na nyonyina obumanyire nyo kandi nyumanyire faza isura ya faza gikikatunda mwana nabimanya nabyo omukristo omu akagenda yamutakandi wakamutega mukazi we omukazi we nuwo natwala yebihebwa mu ofisi ya faza buli faza atakugwa mukatego atagenda no mukazi akwenda kwoge ichumu asindika message anga atakabaire kusindika omusajja ku mukazi nakabanza yaloba omufazi yabanza yaliyamu batu anando musajja baitu mission ye itukita kumwatu kabaire nja kugambira atukabainda kugambira ati kiro kimu mission ayenda ehikirire father batakumusanga kandi cyali faza atakwenda bamuswaze takwenda koleki takwenda bamubaze mu kereziya manye bamuga yabagamba buli kimu mabaka muwa milioni bazika batano stolegeri ndako munni muno ebintu ebimu bakamuyaho ne itaka baiteka mabara gabo bamuyaho sente story kaliba tamuno hati bagende kyamaiki atabwire engabana yo mukazi n'omusajja nando mukazi nkubibaza ngo ekaba mission omusajja na yende sente zona zegaro nando mukazi nkubibaza kane ni nyabaire nibojja nyowe ati okwenda kutwara butuwa omukazi batabuko mukazi yabibaza yagamba faza amazi magali bakantuma butuma haliwe tukuba gamba nyo nabakutururaho nali mukali yao program yaitene tekebwamu Arafat rolling chicken baina enkoko enungi ezikunura kurungi baina na chipsi baina nebyo kulya ebindi zino snacks
sumbusa, amandazi na chapati. Ebyokunywa baitu nolya chips nohurana nyondire nonywaho nolyaho enkoko bagiteka mbyoma enkoko nolya nayo nogamba nakagufa nokamira nogesente zange nziteira. By the way iwo kimanyara arobo lya enkoko nonura atinge yo Arafat aho nuhura nanka akagufa kona nikoroba mpaka nokanene niko kikali kandi amagufa gagiramu ikirisa calcium niye gumya amagufa gana hati enkoko zo mu Arafat nobugufa miso okubulya noti nkali agango kakagufa kakasigaraho hati nkaitwa abendo obuha baso kazitera nekyo matimanyiki bayi nayo yendo obuha muno nyenda nankenu kine kishambi na nyonkiyenda bayi no obuha bunu na nyobundulira obuha obukenta bwendera abukuba obutwali bate enkoko ezo zatabanzaga munne bagamba hambye enkoko egyo mu gisali hati no enkoko ragihambye kiro kyone enkoko ogikwata hati nyaiko obuha nyaro enkoko mu bintu byone binyagino bero obuha hati obuha nyombwenda by the way hati nyowe kankugambe kino tinyenda muno nakulya steak ati kanyo tinyenda bintu bisajjo magufa nyo steak tinzenda era nyo nyama yo nero steak tinyenda bayi tugenda mu Arafat byonna babina osabaga muntemere hanu munsalire hanu enkoko yo mu Arafat ero basomere namba ya Arafat akudelivaringaho na locally nkora business tinkwenda kurugaho akudelivaringira na akuletera locally Arafat namba yeri 0 musanju mukaga 2884 ojja kuba ina ba Arafat rolling chicken nitubana ba SK wines and liquor store muhanda gwa Pase Road opposite navika enkuru ali yabayire ali yarugira ali henyinu bagihira akijo kyogo nanka ekyo bagamba kya mukodomye ekyo tima mukamu wake kijwe ekyo baita ho nokusanga ba Arafat manya aba SK aba SK nubanu baina wines zona baina wines zona ezabulikika zona bazine zinu atinkeri bagita Pure Heaven mani Pure Heaven Italy alcoholic ziri nyingi Italy alcoholic hati aroho nezili alcoholic ezo neze baby zona bazine bainane wine ye million emu ye 2 zona bazina za 5 eze kinana eza 4 eza 2 zona 0 basanga namba esimu 0 orundi 0 ojja kuboyina aba SK Wines and Liquor Store bayiraba bakano okusubuza bakusubuza boko noenda oina yanka kabaro okwo kwenda kugura wine genda mba SK Wines and Liquor Store waho street ya Pase nojja kuba no basanga bano mugaiga ondi mugaiga wa mani muno talemwa motor spare baitu abatalemwa motor spare and garage bakusangibwa street kibagita batege kwebiha road haina sax omulyango gwa kabiri no kyaruga a sax pub okubara ha stage ya sax pub bege nyinale otayira mu sax pub omulyango gukubanza ogwa kabiri ogwo gwennyini nokusanga abatalema motor spares and garage hoima kandi bakutunda buli kintu kyone kikakwetebwa kyo original mu bintu bya pikipiki za bajaji boxer manyazi city manyazi senke manyabiki byona emipira original nungi ziyona bagina oiro ezo kuhinduma mu pikipiki zonda bazine omotoka yonero byona biri bya ababiri abatalema motor spares and garage baina ne byake balesere machine za ezikusala emba zirona ba makanika bakora kibona bitalema byona biresere barobo nabakuzikoraho machine zezo bainaho na
bintu bingi byona talemwa biresere so talemwa bintu abisumuruire abiresere mutera namba isimu 0787 883 0944 orundi 0779 17 02 jakuba ina batalemwa babenu bakukoraho emirimo yawe yona mulingo okali yes tukyali antekaniza ekiererezi tubaho buli kyakatano esazi bayibire za rwebagyo no tubaho hano antekaniza ekiererezi tubaho kuhereza tukuwereke ebintu mulingo bibayire mulingo ebintu birubasire mu wiki kandi nayo nofunamu ekyokwega so mwebali muno abatuhondere ku rugali tukatandikire gyantekaniza enu aleka tuchaitane sabiti ekwija akya esa 2 Julius mbanyenda abantu bagene bamfollowinga nanka yange baddogo mfollowinga TikTok ariyo MC Baddog mujja mumfollowinge kale mubaye Kitara TV kwegesa kumanyisa.